Paminaw sa nato may galang tubag sa council. Ang tubag may gala sa defense council rather. XFM Katropa. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini-trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations, with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Beatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022, and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued the Special Allotment Order number SARO-BMB-C-22-001-2004, signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision, that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. Bullseye! Bullseye! Alas 8:55 na bagay galang tagda sa tubag panagumano ninyo na bati usab ang depensa o ang tubag mga kaigsuonan ni Attorney Sheila Season, mga katropa. No, kalabot na sa kining request mga kaigsuonan nga financial assistance and confidential funds of the OBP mga igala amounting to 125 million nga adto na sa fourth quarter mga kaigsuonan. Dugay man gud na aproban, no? Dugay na aproban gani kung inyong madungog mga katropa gisaysay ni Attorney Sheila mga kaigsuonan nga ang allotment mga igala nga last ang approval December 13 2022. Imagine na, maupay pagpirma ni Amina Pangandaman. No? DBM secretary that time nga karon mga higala maunay unsa di CEO sa usa ka bangko. Nga iyas gobyerno mga kaigsuonan.
December 13, 2022. Nya na-release ang pondos December 20, 2022. Mo man na ilang gipadako nga issue because it was only used for 11 days. Wa sila naghuna-huna mga higala. Ngano man pod without them thinking ba or bisa maghuna-huna man lang ngano man sang anha naman unsay pangutana rin sa pangandaman na pa man na diha. No? Nganong late na kay na gi-approvean, no? Ya kay bawo man gyud mo nga mag-end ang fiscal year, no? Magsugod na sang bag-o mga higala, no? Bullseye! But Bullseye! nevertheless, mga higala kani nagasto ni na adto sa mga katong ilang gi-itemize dira pito mga reimbursement mga kaigsuonan, no? And then ang COA, no, matud pa ni Attorney Sheila, wa may nag-ingon di mga higala nga dunay misuse, no? Na notice of disallowance, yes. But notice of disallowance is not tantamount to saying na ay misuse. Bullseye! Bullseye! So, kanina man mga higala, of course, i-construe nila nga na ay misuse. Ang ilang mga higala is pinakadako nila nga barugan kaniadto. It was spent mga higala for only 11 days. Pero wa mo nang utana, nganong 11 days naman buntuod? Pila ba lang kaadlaw na bilin mga higala gikan sa Pizza 20 para mahuman ang 2022? Kamo ko no. Pila na lang kaadlaw may gala na bilin sa December. No? Kung Pizza 20 na ron pananglitan. Pila na lang kaadlaw na bilin may gala aron nga mahuman ang tuig. Pizza 20. Pila man ang December 31 di 11 days. Bullseye! Bullseye! Ngano man to? Nganong gidali man? Because that fund bagay gala is supposedly for October, November, December. Di ba? That's for upat mga igala tulo ka bulan. That's 1 quarter. For the 4th quarter, and in fact, mga igala, it was laid down by the ni Attorney Kapunan. Di ba? Yan man ang gibalik-balik. No? Gi-request mga igala, katuganing ilang isa nga gipakita nga pizza, no? Dunay dako posibilidad typo error nga naman. Gipakita niya sa pizza ang pizza is January 2022. Uwa ko masayop, no? January 2022. Nan Vice President na ba daya si Sara ana di pa man? Mura og sa akong pagkaibaw, June naman sila ni daog. Kaya day kay nanay confidential fund may galang naka-request na sa January 2022. So, could be tawag ni ini mga higala typographical error. Nga naman, ilan naman ang gilay down. Nga ang kanang kwartahan na, which is 125 million, no? Dakuan gyud mo magtan-aw mundo kay gigasto siyang 11 days, no? Isa kinsa naman siguro pa istoryahon, pagka na ang amount gigasto nimo 11 days, mutaas gyud imong kilay, no? Pagkaingon kag grabe giunsa ko na. Pero kung imong tanawon may gala, nga kana day untang 125 million, it was intended for 3 months. No? It was intended for 3 months mga higala, no? October, November, and December. Anda ko pangutana diha, pangutana niyo sa DBM. Ipatawag siguro sa DBM diha, sa ba? Former DBM chief. No? Kay compliant man mga higala si OBP sa pag-request, no? Nadaog sila mga higala is June, nang lingkod sila by July mga higala. Well, di man nga nakadali, mag-request pa og financial service, financial aid, mga kaigsunan and confidential funds for the office of the Vice President. O mauni mga higala nga doon na sila. Yatagan sila for the 4th quarter, no? No? Ato na sa 4th quarter mga higala, October, November, and December, mga kaigsunan, mo nag-release ang 125 million as being approved by the DBM mga kaigsunan or Department of Budget and Management with former Secretary Amina Pangandaman. Girelease siya may galapit sa 20. Oh. Saan man mo na pag... Siguro kung girelease siya may gala atong October, unya gigasto nila may gala, girelease October, let us say October 10. And then October 2020, October 21, 2022, hurot na. Ay, ang 125 million, makaingon siya kag, uy, makataas yung kilay. Pero nga nag-hurot ba ng 125 million? Anang nabilin? Imagine na daw, pila na lang kaadlaw nabilin sad. No?
Oh. Oy, naana si Mr. Insurrecto. Mr. Insurrecto, lingi na sa imong likod kay naanay akong kuan di ha, nakoy gisugo di ha. Oh. Mr. Insurrecto, ayaw yung kumbiyansa kay nakoy gisugo ha. Na tulion yung kagyon. Last man, 8740, mga komunista ang nanguna nga asa gigamit ang confidential fund. Kung masayran nila, dili na confidential, hadlok lang yun na sila nga si BP ang mahimong presidente kay daghan baya ang mga komunista, daghan baya komunista sa Senado. Diara, Mr. Insurrecto, bakit kaya palaging di sumisipot si Inday sa impeachment trial? Technically, naaman siya. No? Pangutan na sila mga kuan. Technically, naa siya eh. No? Di naman siya kinahanglan mo na. Technically, nandyan siya, mga kaigsuunan. Kinsa man, represented by the council. Mora magyapong istorya, di man pwede kasi mo cross-examine na ng iyang mga witnesses. So, kasi pulusan ako para, maana ba ka diha? Di ba? Raimundo Ribocas, 125 million, inubos lang less than 24 hours, sabi ni Madriaga. No, that was wrong. Kumutuo ka na, Raimundo, pagpakog mong Madriaga. Kaklaro atong gilay down ng mga cheque ni Atty. Kapunan nga, gihurot na itong 24 oras. Tanta, di binuang. Ayaw, kaya nagsubay tang tanan ani nga issue, kasayod ta nga ang ilang question, it was spent on 11 days. Ang 125 million. It is supposed to be the budget for October, November, and December. Nga namang gihurot naman lang diya sa kining gihurot naman diya sa within 11 days. Gihatag sa December 20. Nga nung aman masayo katropang pangutan ang DBM. Pangutan ng Department of Budget and Management, mga igala. Secretary, Amina Pangandaman, former secretary. Nga gitanggal ni BBM, gibalik rasan. Utan na ninyo na. Diba naman ko yung mga cheque, Raimundo, katong kang Madriaga, mo na nakapait ani eh. No, mo nang sa kana palang daan mga igala, kadudahan na ng ilang mga kalaki, kay sige naman sa silang pangimbitar og mga, og ligon ba tong Madriaga nila, yan dapat ilang gipana, patubangan ninyo. Tanaw na to na dihagdi na panington mga higalas mga abogado. Klaro man gud kayong propaganda ra kay even like Madriaga mo subscribe ang prosecution. Moto sa ila may galang mini trial, ilang yun mga higalang gi-appeal to. Di ba? Bisag alams na kaayo mga kaigsunan. Manuelito, ako na to giingnan si katropang John Lee Viking og si Philip nga apil sa Agwanta Party List. Mga mahihirap Pilipino nagtitipid kahit maliit na sahod, pero si Inday ang 125 million inubos lang sa loob ng 11 days. Saan ang hustisya? See that? Mao na nga contention. Kaniadto pa na uniform na. Mao na ang argument mga igala sa una pa na. Maora na ilang ginabalik-balik, gina-recycle. Mao sad ang argumento ang gidada sa impeachment baya. Nga nitaas ang ilang kilay mga higala, no? Di bang kabalo ko, di ko kabalo mo pataas-taas o kanang isa ra ka buk kilay bitaw. Nitaas mga higala ilang kilay, gubikan kay it was spent on 11 days, no? Matud pa mga higala ni Franco Mabanta, gibahugan, gisud sa laang mga higala ang vice presidente, no? Unya planado kuno ni Martin. Matno nay mo nay ingon mga higala ni Franco. Bullseye! Bullseye! So ang nindot ani, di ba ni sila, kaya ba ni mo ning kumbinsohon mga higala ning hanggaw ni si Insurrecto? Di ba ni? Wala man ni. Tao ba ko di ni? No? Mao na nga plano. No, mao na mga higala nga mao na nga game plan. No? Mao ni nga game plan. Question na siya. No? Questionon na to ni ngano nga 11 days gigasto nga 125 million. Nga supposed to be pang 3 months ni. O, di pa, kaya kang Raimundo. 11 days, gawa-gawa na ni Sarah, pero ang totoo, less than 24 hours. O, TCC mo. Ay, Tiyaw mo na. O. Ilan na pong sa kaadlaw?
Raimundo, kung mo pasangil tag tao, kana pong katuuhan sa gamay. No? Dihalan ta sa 11 days. Ayan na des 24, kay murag layo na kayo nas tinood. Kadang 11 days, masabda na to na, nganong 11 days. No? Kay mauna lang na nabilin, nga adlaw, mga igala, usa matapos ang tuig 2022. Ngano na nga naman, mangutan nata dito may galas garilis kwarta. No? Ngano man ang BBM allotment signed by the former secretary may gala, ato naman speech sa 13 na pirmahan. Nga dugay naman ako nung request mga kaigsunan. It was on October para magamit pa nimo siya by October, November, and December. No? Karon mga igala, magkabad-kabad yung kag gastuan. Maimog yun ang kinahanglan nga allocate yun mo na mga igala dito sa tama. Nga naman mga kaigsunan. Otherwise, next time mga igala nga mo request ka, di nakatagal 125 di ba? Yan naman. Tanawon magkaskuwa nga, manday kakahurot, ane? Nya mangayo kag dako, di ka pwede mangayog dako kung di ka kahurot ng 125.